Bang okay na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mga katawtay manghuran ti matayng hugha ICOM 147.7720 iwan napakata namin yari rin di hatiranan sin social media ni Daul Islam. Salam kasila sa matun kanyo mga kakasilanggong karabat sin kami ha pag-agama. Insyaallah subhanahu wa ta'ala hamani uti waktu ini adi pa kita niyo makapagbuka na kumuha kita niyo pangadjian dain ha Quran iban dain ha sunnah sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala madaran na ini karungukan na to salta madaran ini pagsabbuton sin mga kaguruhan sin kita niyo labiluba na habulan biya ini. Biya sin aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mga kakasi kumuha kita ni pangadjian bang biariin masalamating kakahinang sing kita niyo aamalan sing kita niyo labiluba na habulan Ramadan. Ikaisa niya mga langgong karabat sing kami atiranan iban na rin di ha ay komini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in panagnaan sa buton na to ingkatan amal suway tuod siya tumindog ha ilmo. Sabab, banging kakahinang mo wala siya timindog ha ilmo, in kamaumuhan niya, kumugdan siya pabukon amo. Kamatauran mano siya hababaw gumi, mayta sila makapamaugbog sin bukon amo, inhi kaisa niya al-jahlu bi ahkamid din. At sabab sing kaawam nila, ahukuman sin agama nila, hangkanda makahinang sila sin bukon amo hapag-agama. At sabab yadto uno ammal mang kita mabaya masalamat dahin hakangian masalamatin ammal ta dahin na uno amo inhi kamula iban hikakangi kanya insubay tuod tumindog siya doon ha ilmo. Biasin mga bulan ini bulan Ramadan pagpupuasa sing kita niyo subay na to kaingatan bang uno namanin mga makabatal ha pagpuasa sing kita niyo. Uno namanin mga rukon sinsubay na to paragbuson ha pagpuasa sing kita niyo. Uno naman yung mga kasurut-surutan, ikatay masinammal ibadat na to. Iban uno naman yung mga siya kawajiban sing kita niyo habulan ini, iban sin mga mapatut pahinahon sing kita niyo. Amuyad to yung pagyanong ko, subay siya to tumindog ha ilmo, inuno-uno na kakahinang. Sabab bang siya wala timindog ha ilmo, in kamaumuhan niya kumugdan siya pabukon amo. Ang pamabaya kita ni Iban Sindi, insusungon na to inilmo angkatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagangkat sin ilmo, patayon nila in mga ulama sing kita niyo. Hinggaway na makapin ulama halom sing kauman, in mano si halom sing kauman yan, mami na sila sin tao kabayaan nila maguhanan sin pag-agama. Sumagawa wala na siya timindog ha ilmo, doon nakaintauyan kabukaan nila, doon nakaintauyan barkanan, doon nakaintauyan sikat si halom sing kauman, amo na ito magdarungan sing pag-agama, wala na siya timindog ha ilmo. Juma to ini mga palanggungan na agama Islam, sabab kiyabayta na sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insusungon ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmo, pagangkat niya patayon niya yung mga ulama, hingga wayron na makapin ulama, ittakadan na suruasan juhala. Pasuilu faaptaw bigayri al fadallu wa adallu.
Pagubos nila hibutangin tao yaon sa wayroon panghati sumagawa sabab amuyat tuin napi sin mga tao maguhanan sin pag-akama na asubuhon nila kahalan sin pag-akama, hukuman sin pag-akama. Nabang muya subo na yung tao biyutang muron maguhanan, tantutuod magpitwa na siya, sa impagpitwa niya wala na siya timindog ha ilmo. Amuyat to mga palangguhan na agama Islam, magkita niyo masalamat, ingka kahinang nato muna suway ingka kahinang singkitan niyo, tumindog siya ha ilmo. Hikaruan niya mga bariman, mga kakasilanggong karabat sing kami hatiranan, in hikaruan niya, subay tuod aun maksud. Inununuhin ang kalagihan in maksud. Kitaan niyo in pagpuasa, siyabot sin Allahu Ta'ala, tiabit na mga bariman, piawajib kanila in pagpuasa, biya sing kapawajib, amuin sin mga kauman na kauna rin kanila. In maksud niya, maksud sin pagpapuasa kanila, hasupaya madawhat nila in matan pagmabuha po Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bang mukitaw nin hadis, man sama Ramadanan imanan wahtisaban, gupira lahu ma taqaddama min dhanbi. In maksud, bangin tao, maksud niya magpuasa, karena sin pamarat saya niya, hangad hulat siya sing karayawan haadlaw mahuli, tungbas din Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampununin pardusan niya limabay. In kataan pakaradyaan mga bariman ahon maksud, biasin habiyayta sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Na ingkatan ununo aun sadya siya maksud, depende na maksud sin tiap-tiap sin sulakan ring katu tani. In manu siya panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala aun maksud. Biyayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala halawm sin Quran, mahamulya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ako nagpapanjari lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala aparman niya, wala ako nagpapanjari bang sa jiniban bang sa manusia, buat malengkan magtag-ipon ay manunggali marikako. Manunggali yuwahidun, manunggali hapag tag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siya dumihil limbang iman sa kutuhaw nunong tibayuan sinang malibadat niya. Aun maksud mga palanggungan na agama Islam. So sabab yato bang kita niyo mabaya masalamat, in kakahinang singkitan niyo, muna patindukon na to siya panghati. Subay siya tumindog ha ilmo, in hikaruan niya, subay yaon doon kanya in maksud. Subay kaingatan niya in maksud niya. Bangin mano siya, di niya kaingatan in maksud niya, mahinang malago yung problema. Bangyari ko hababaw gumi, in maksud mo, manunggali, magtagipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta lukay muri hababaw gumi, na inhinangon mo mag-upiksa kau, sinununo piyangandol kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala halaw sin Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Magpapanjari ako long niya sin piapanjari, magupiksa sin ginlupaan. Mga bariman, inyan kalagihan sin tiap-tiap sulakan ring katu tanyo, suway na to kay nga tanin maksud na to, may kita niyo magpuasa, unin maksud, may kita niyo piyapagpuasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyaitaan kita niyo in maksud piya pagpuasa kita ni sin Allah Ta'ala, hasupaya madawhat na tuing kabuga pa Allah Ta'ala. Maita kalagyan sinhambok Muslim in kabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab amunanin sa rayaw-rayaw lutuanan mumuhi pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amunanin sa rayaw-rayaw lutuanan mumuhi pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naraindi pa ko hadunya, idihil kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inununo tungbas, mapatuti karihil niya kay mo. Biya sinhaparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattakillaha yaj'al lahu makhraja, wa yarzukhu min haysu la yahtasib. In Allah Subhanahu wa Ta'ala nagparman halom sin Quran, isiyusiin nagmabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, simatan kabuga kaniya, nabang siya datungan sin problema, dihilan siya dan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalawakan niya da, taupikan da siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihilan siya dan, hawayrun na dan kabakan. Bihad to mga palangguan na agama Islam, sarta rijikian siya sin Allah Ta'ala, hawala niya nangan-angan. Maita yaunin maksud, bang madawhat sinambok Muslim, in pagmabuka pa Allah Ta'ala, wa may yattakillaha, yaj'al lahu min amrihi yusra. Bang mga maghinang ka ora hindi sing kakahinang biya na sing pagpuasa iban sing kaibanan pahununo na hinang.
bangkaw kaya sigpitan bang yung kayo yung pagmabuka, paluhayon kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Paluhayon kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayrun mahunit ha bariman. Wayrun mahunit ha mga sila nagmabuka pa Allah ta'ala. Nabangimano siya, maling siya. Di siya magad, malagwing problema. Bangin tao miyakad siya, nagamalibadat siya, pausog niya, ato pababain na insyaallah subhanahu wa ta'ala, sarta yung kaning pag-iman, pasan niya ngunin kabuhi niya diha dunya. Pasuron pa siya surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rijikian pa siya, wala niya nangan-angan. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kitaan niyo ba mga palangguan ha agama Islam? In Allah subhanahu wa ta'ala nagparman alam sin Quran. Isisi maghinang sinhinang amal salih. Dan habang sa kausugan, iban kababayan, sarta yawin pag-iman nila. Pasan niya nguning kabuhi nila, dahin di hababaw dunya. Pasuron pa sila palom sin surga. Yadkhuluna al-jannah wa yurzaquna bighayri hisab. Pasuron pa sila surga halom adlaw akhirah. Salta rijikian sila, wala nila nangan-angan. Mga bariman, nasabot din dito. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min. At sabab yadto, inumbul hambuk syurut, hikatay masinam malibadat mo, dayaw ang pag-iman mo. Sabab yung pag-iman, hambuk siya syurut, hikatay masinam malibadat. Kita ba, misan siyang papagpuasahon mo, papagpatindogon mo si masjid, in mga silabukon Muslim, di idatay mo ang kanila sin Allah ta'ala. Wayron da pus, wayron da tungbas madawhat nila adlaw mahuli. Sabab wayron din nung kanila yung panghagad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron sila nagparat sa pa Allah ta'ala. Nabangin tao, nagparat sa pa Allah ta'ala, nagkupur, bigla nagsahadat. Nagnaik saksi siya. Simud siya pa agama Islam. In mga hinang niya manghihinangon sin Allah ta'ala karayawan. In hinang niya karayawan niya, tuwala na nalawa kaniya. Mga bariman, kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In din ha mga syurut, hikatay masinam malibadat na to, biya sin pagpuasa na to ini, subay mabuntol, in panauhid, in pag-iman sin kita niya. In sumuno niya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. In Allah subhanahu wa ta'ala, wala siya ng daki hanuno na malibadat. Buat malingkan suway siya hitukbal sinambuk ipon, tulus ikhlas. Hitukbal sin Muslim, in pagtukbal sin hinang yaun, in pagtunay sin hinang yaun, suway siya tulus ikhlas. In yad tuhikar wa syurut, hikatay masinam malibadat. Bangwayron dahin doon, in ka-ikhlas sa hinang mo, hapag ibadat mo, hapag amal mo, tanto wayron da puspaid na niya. Kalagihan mga bariman, ikatu niya, bangyan agama Islam, wayron dapat suway mo siya palawayon, hasara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kataan amal ibadat, manaut maslag, hangan sin agama Islam, wayron dapat suway mo siya hilaway, haaturan, hasara, sin Nabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Into na sabot yadto, syurut kabulil amal. Madaran na to pagkarungan in mga kaulamaan singkitan nyo, sabuton nila rain dua. Al-ikhlasu wal mutaba'ah, sabab iniyalop nila Muslim. Insyabot ko yaunto, sabab inyad to lamudin pag-iman ha syurut, hikatay masinam mal ibadat. Ang kanila madaran pagsabuton in dua, sabab iniyalop nila Muslim. Na minsan na isab nagdangan Muslim, sumagawa, wayron din doon kanya matan sim pag-iman, ngan sadya na mahinang musiba. Nabukon sa jay sa isa mo imian Muslim, bukon sa jay ni sa isa mo imian, nagparat saya pa Allah Ta'ala iwan padlaw mahuli. Bukon sa jay sa isa mo nagyan magnaik saksi, pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahin surah Baqarah, kakitaan niyo. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
matarang mga palangguan agama Islam. Ang din ng mga manusia, magkabtangan. Magparatsay kami po Allahu Ta'ala, iban pa adlaw mauli. Bukon bunna, wala sila na maratsaya. Wama hum bimu'minin, bukon bunalin pa maratsaya nila. Yukhadi'una Allah walladhina aman. Mangliba sadya sila, mangakal sila sadya sila po Allahu Ta'ala, ban pa mga bariman. Wayroon nila daki akkalin ni Allahu Ta'ala, iban si mga sila bariman. At malingkanin liyaukan nila, ginhawabaran nila sadya. Ginhawabaran nila ra, inkyalaukan nila. Wala nila sadya kananami. Mga bariman, bukong sadya isa-isa na to, magyamala sa panabi. Magnaiksaksi panabi. Biyayta isin Allah Ta'ala alam sin Quran. Basanin suratul manafikun. Inagi nila, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafikina lakadhibun. Inagisin mga sila munafik, kalau nashhadu innaka la rasulullah, mattanturing kay magnaiksaksi kami o Muhammad ini kau daak sin Allah. O sin Allah Ta'ala kiingatan niya kau Muhammad ini kau daak niya. Saksiyan sin Allah Ta'ala mattanturing mga munafik. Putingan. Kita niyo mga bariman. Ini kalagihan sin tiap-tiap sulakan daing kato tanim. Subay kalagihan, intuyat to nasabot. Dayawain pagiman mo. Tunayan inhik amal yan na kaya ikhlas. Paagara si hasara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyan syurut hikatay masinamal ibadah. Bangkaw mabaya masalamatin hinang mo, patindo ka siya ilmu. Hikaruan niya, suway siya ang maksud. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Depende ha maksud. Mga bariman kalakihan. Indua. Nabangyaon na kay mo, inilmo. Kiingatan mo na. Bang may takaw nagpuasa, may takaw naghinang sinamalyaon. Kiingatan min maksud mo. Na in maghinang sinamal ibadat kalagihan ning kasabar. Kalagihan ning kasabar, ba't kau tumuto gahinang? Sabab mataw din panandas. Bukon siya kat nakaw nagparat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di nakaw tandasun niya. Tandasun niya ka. Tandasun kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, haginis-ginis na panandas. Na in kalagihan na to ha panandas, yaun in kasabar na to. Kalagihan in kasabar. Asupaya salamat in kakahinang mo. Tuway mo gayunggungan in kasabar mo. Madauhat mo sa jain daugan bang yun din nung kayo may kasaba. Biyayta sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innan nasra ma'as sabr. Matantudlong na indaugan si mabtan hakasabar. Mo yan mga bariman. Kalagihan, mabaya kau masalamat in kakahinang mo, ang malibadat na ka, ban sinuno na, patindo ka ilmo. Suway siya, kay nga tamo bangunin maksud mo, maita mo siya hinang. Ikatunya, suway yung kay may kasabar. At supaya tumatas kau hakakahinang yun. Kita niyo ba, bangyan tarawi mataod-tao. In tarawi sambayang sunnat. Sunnat sa mga Muslim. Haka-Musliman. Sa aun waktu, amin long si real talk. Sa sambayang 5 waktu. Pagkalupahan sing kita niyo. Pardo inhukuman niya mga palanggungan agama Islam. Ayaw na to haman-hamanon in sambayang 5 waktu. Patindoon sin tiap-tiap Muslim sabab amo yan in parsilangan sin Muslim iwan sin bukon. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to kalakihan. Inhi kaupat niya mga bariman. Asupaya salamat ting kakahinang mo. Tuway yaon din dun kayo mo in ka-ikhlas sa uno na kakahinang amal ibadat. Hinangakatanin hinang mo, akar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana naman mo inlimo sin pag-iman. Kitaan niyo ba, bang niyo hinang, inambok parkala. Bang in nakabutang halawm sin pangatayan mo, Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin rasul niya. 5 sakaw hambuk tao, liasa mo siya hakar na sin Allah.
mabuka kau, makabalik kahinang mumangi siyan biya sin buka mo ikatilakbo pa pinarka jahannam, kana naman mo inlimo sin pag-iman. Ang kanaon waktu makarungog kita magkalo in mga dua magtiyaon, sabab wala timindog aun waktu in paglasa nila, haantara nila karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maap man naon waktu, bangyaon nakaasawa in bana hikarwa na rin na magkugdan din na mag-amo. Mayta, sabab ahon waktu wala niya liyasa in bana niya akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumagawa pioses niya, bana ko kaku sadya, ahon waktu marugtol na insara. Sabab intaw makapamaugbog sing kalaungan, hambuk din ng mga salaggo-laggo sabab, mapuas din na kaawam, amunahin makadsihawa napso niya. Biyayta sin Allah Ta'ala alam sin Quran. Biyaytaan kita yung mga kausugan jihari sila mag-asa sampay paupat. Bang sila makakaus. Bang di makakaus ang buhok sadya. Mga ini, aun waktu bang sumudin napso, marugtul ta. Inda akan sin Allah subhanahu. Imbayta sin Allah Ta'ala. Amo ini mga bariman. Biyayta sin Allah Ta'ala sin Quran, pa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa. Na apabila di sila makad kay mo pamando mo Muhammad, matanturin niya agad nila hawa nafsu nila na. Kita mo mga kakasi langgong karabat sin ako at tiranan. Pataallo ka sadyaing hawa nafsu mo maun pakabayan sin Allah Ta'ala. Kantutuod. Masalamat ka rin na kata. Aunain kay akhlas alam sin pangatay mo tumunay sinang malibadat. Insyabot ta kay na surut kabulil amal, suruti katay masinang malibadat, pag-iman mo subay marayaw, in kay akhlas way yaon din doon, yaunin pangakad mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masara niya, inasyabot inyad to, suruti katay masinang malibadat. Pag kita mo masalamat, inamal ta, ika isa subay sa patindoon, ay ilmo, hikaruan niya, subay kay nga tantayin maksud may tahinang, hikatu niya, subay yauning kasabar, in hikaupat niya, subay yauning ka-ikhlas, maghinang sinang malibadat yaw. Pang yaun doon kay mo, tumutog ka. Tumutog ka. Ingkatahan ununo pakaradyaan, pagkawaan, lawiluan na pag-agama, tumtuma, inpunan niya, dua pagkawaan, duara. Quran, iban sunnah. Bangkaw ng gayunggong na maugbog ka niya. Tanto salamat ka rin na uno-uno na pakaradyani ka mula kayo. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum amrain, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitab Allahi wa sunnah. Inyadto ka lang yan, mga bariman. Kaiba ng riwayat, al-jama'ah. Kaya riwayat, ma'ana alayhi al-yawm ashabi. Makad kita madto pa mga kasahabatan. Sabab sila yatin masuk pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatin niya. Quran, iban sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napalabay yung tain pamaham, biasin pamaham sin mga kasahabatan. Pamaham sinupat imam, kanda Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, iban sindukaing paring kanila. Muyat to yung kalagyan sin tiap-tiap sila kandeng kato tani mga kakasinamu atiranan mga bariman na masuok na mga waktu sin pagbuka sin kita niyo mura-murahan inya to makakawa kita niyo pangadjian sabab na dihilan ta kamu waktu sin hasupaya makapangindua sabab ning kalagihan tatay mo dambok din ng mga tatay mo nindua amun ta usong magbuka. Dalam yan to, paitan ta kamo asal sin mga dua kalagihan. Ayaw ni kalupahi, dua halom sin duaan in dua maas ni. Dua kamu pangayo kamu in patutugon kamu haamal ibad. Patutugon kamu hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hindua kamu bangman kamu lapason iwan dihilan kamu ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang parsababan ikahugot sin pamaugbog ni agaman niya. Mga kakasilang kung karabat sin kami,
labi luba na indua ini pangindoahan ni udaran biya sin piang hindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pangindoahan ni sabab bang madauhat min afu makasud kau surga bila hisab wala adab. May taet wala siya hindu, Allahumma magfirli. In magfira, ampunon din sabsin Allah talang pardusahan. Tumagawa, lumaway pa paghisab. Hindu sa mukya lukis, magbista. Suway na maubos ang pakawaitaan si malaikat. Tiyampun na lang sin Allah talang pardusahan. Adapun al-afu, wayron di nahilsulat, di nahibista. Pasuron na ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na magtarawi, makad kita niyo imam. Hingga sampay sa maubos. So, wayon yung kasabar na to pag-ibada. Tingkaywanan mig. Magpatindog sing kanila. Sa upat lang niya, sa ganapan ko man. Wayon makasiguro sin susungon. Ada kala makatug, kau di pa kau makasahol. Sa babeto bang kumiha kada imam, biyay sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampay sa jaminigin imam, biyasin na sambahayang mo in the entire night. Katibuhusan sindong biyasin na sambayang. Na magunod pa ko di makad, sinamoy at timbayta. Mga palangkong na ang Islam, kalagyan na to sa jamakad asara. Sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalagyan sin tiap-tiap siyulak. In mga yan, na patawran nyo yung duanin. Patay mo nindua sin tausong magbuka. Kalagyan. Magtabang-tiabangin Muslim. Labi lubaan halaw mo sinbay. Tapangin maas mo. Ayaw ka maglisu-lisu. Makapabuka ka hataw nagpupuasa. Dilan da kau pahala. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin pahala sin tao nagpupuasahin. Wala kihalinan ning kaniya. Bihad to mga bariman. Mga kakasina mo. Langgong karabat sin kami hatirana. Murah-murahan, mari tubtuban ko rin to, makakawa kamo pangadjian. Inyad to kalakihan sin tiap-tiap sulakan rin katutan niyo. Na iban ayaw niyo kalupahin saydul istighfar, baubugin niyo. Ibu dah bukan bulan Ramadan, iban sumbukon bulan Ramadan, makaruwaray na application niya. Makamisan ng karum, makamisan ng kaadla. Nabang mo kiyawag bukan sindum, yabutan kau sing kamatay, wala pa si milaking matasuka, ini kau tau surka. Bang mo siya biyaw, bukan sinadlaw. Yabutan kau sing kamatay, wala pa si madluping matasuka, ini kau tau surka. Bang mumiyon na kun halom sin pangatay. Pagtaghat to saydul istighfar. Biyasin biya ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Inyan pagtagon panghu sin istighfar. Saydul istighfar. Baubugan makaruara. Makaminsan ng alam sinang kada, makaminsan ng alam sinang karu. Na minsan ni sabing kaibanan yung kabyaksan na to raw. Mag-toothbrush, kabyaksan na to minom kahawa, mahina at mahapon lay paray ni puasa. Napag kita magkakausim biya, tubag buwan na ito niyaw. Mayroon dasan malawa. Sabdi yan ipanghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamukon hikarayo ka ato, tanyo kata. Na pa mga sila magkatto pa mga tago, na basahan yung mga bini. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bang kumabay ada sing karayawan, patawron king karayawan mo, papasunin padusahan mo, angkatunin darajat mo, sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasabang kau sumud palom sin tabu. Makakawa kau karayawan. Papasun pa yung pardusahan mo. Mga ini, mga bariman, kalagihan sin ako, iban sin kamo, na balikan ko murah-murahan, makakawa kamo pangadjian na dumini, inyad to bangsaw pa maong kimugdan, inyad to taupik din Allah subhanahu wa ta'ala. Bangawon mga nakaliw yan, wala imamu nakakasla. Inyad to pagkamano siya sing kami, ito asasat kamo sin syaitan, na murah-murahan, papagbarakaton kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala.
pangmayantay maon in pagpuasa na to, in pagsambayang na to, in dua na to, katantan, o man kita niyo magsama-sama makasudsurka, surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, na magpupuasa, ti atagamahan siya surga, aun lawang niya para kanila, aun gate, sin surga para kanila, pagtagon babur rayyan, na aun asalbiya specific, dihil kanila sin Allah ta'ala, tungbas amunayin pasurong sila kataan, pa lawang sin baburayan ang kandayad to ayaran na to in pagpuasa sing kita niyo mahuli mamaid in taymanghud niyo imahir gustaham alapal kasi iban la sa kanyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.